ҳамада салом алайкум дӯстон, Муҳаммад Шариф ҳастам бо шумо. Мувофиқи графика рӯзҳои аввал, яъне ки рӯзҳои аввал якчанд моҳ пеш, дар имрӯз рубрикаи видеоҳои даҳшатнок буд. Лекин мо ин рубрикаро хат задем ай канал ва ният дорем ки ҳамчун як барномаи иловагӣ дар веб канал бикунемша. Нақша дорем ки ҳамин ҳафта бироя. Имрӯз ҳамчун як рӯзи эксперименталния, яъне ки ҳар гуна барномаҳо мешавад, ки барномаи имрӯзаш ҳаст беақлтарин ғоратгаро дар таърихи замин бигем. Чун хай шумо тамошо кунед ва хулосара бирорем ки мешава ёро дар таърихи замин бигем ё ин ки не, ё ин ки аз ин ҳам ҳастам беақлтар. Лайк монданро фаромӯш накунед барои дастгирии барномаҳо. با ما باشه آغاز میکنیم. یکی از بهترین عملهایی که شخص مسلمان میتونه انجام بده چیه؟ البته که سفر به خانه الله و این چیز به همه شخص مسلمان میسر نمیشه. نفرانی که امکانات اجرای این بهترین عمل دارن چیکار کنن؟ این بهترین شانس است. مراجعه میکنیم به شرکت پروازاویا. تمام اصولها را به شما میفهمونن. به حج عمره و فرضی جای خودتون زنگ میکنیم با بهترین شرایط و نرخ‌های دسترس. مرحمت فقط به واتساپ شرکت پروازاویا مراجعه کنید. 185% бовари қатъия дӯсто муроҷиат кунед. ҳодиса соли 2020 рух метиҳад. чӣ гунае ки мо шумо медонем, ҳоло тамоми кишварҳои пешрафта ҳаракат кардаистанд ки одамо ба техникаҳои сабуктари сабукрав гузаранд. мисол аз мошин, чунки пробкаҳо бисёр мешавад, бисёр одамо дучарха қатъӣ мегарданд. ва ҳамин фикра як шаҳрванди амрикоӣ аз штати Орегон ҳам мекунад. яъне ки бояд дучарха дошта бошад, лекин маблағ надорад барои ӯро харидорӣ кардан, мехоҳад ки бидизда. اگر مسئله دزدی بگو خودم دزد. لیکن من نمیدونم او با کجاش فکر میکنه که از همه جای بی‌زیب‌تر انتخاب میکنه برای غارت کردن دوچرخه. شما فکراتون در کامنت‌ها بنویسین که چگونه جا میتونه برای اجرای این کار از همه جای نوبرار باشه. شما بنویسین اکم باشه. من میگم که این هست اداره پلیس. بله برادرو، این به عقل از اداره پلیس میخواد که دوچرخه بدزده. یعنی که وقتی که تو غارت کردی ترا پلیس دستگیر میکنه. درست؟ یعنی که جنایتکار باید که دور باشه از پلیس. این آدم میره از داخلی اداره پلیس که البته در درآمدگاهش هم، در برآمدگاهش هم، در داخلش هم همه جا کامراهای نظارتیه و توسط همین کامرا میبینن و در حال دستگیرش میکنن. ما فکر میکنم که را اسکار دادن در کره از جهتی بی‌عقلی. نه که جای یکمانه، جای دیگه، چون که در جای یکم لنگولیه، نه جای سهیمه. جای دیگه دا مومجا نیکو. دستورالعمل یکم جنایتکار چه؟ او را باید نقاپن. برای او را نقابیدن چیکار کنن؟ باید نیاون. برای او را نیافتن باید چیکار کنن؟ او را نبینن. لیکن میشود حالت هایی که غارتگر در نزد دیگران انجام میده جنایت خودش و برای این کار پیشبینیش دیگه گویا که یگان کس پیشنهاد میکنه که بکنین. یعنی که جنایتکارا استفاده میبرن از نقاب. این جنایتکارم البته که این کارا میدونه. نقاب داره، یاروغ داره، لیکن با کدام مقصد یا اینکه سببی نباشه من نمیدونم میشه. شما در کادر ببینید که چیکار میکنه یادم. داخلی بینو میشوه و در اوجا حرکت میکنه که نقابش بکشه. یعنی که پوشه در جایی که الکای کامera ثبت کرده است. پاتی کار درانی هسته که با همون نقابش هم با یک بار توغری نمیگیره در روش. فکرم یک علامتی هسته که نقاب میگه تو دزد نیستی برا. تو لنگولی نباشی، مومجان نباشی، چیکار میکنی تو برا. لیکن این حرکت میکنه تا لحظه های آخره نقاب میپوشه و بعداً طرفی کارگری همون مغازه میشوه. بهترین کاستومی غارتگری که عین زمان شما میبینیم با مثل غارتگری پیشینه هم فراموش کردگی بود که نقاب خودش پوشه. یک چند مرتبه میاد نظارت میکنه جایی را که باید غارت کنه. البته روی خودش پیشگی در کامera نمایش میده که نبینین روی. میگه که وجود در رود نور نموده. نور اچکاوینی سوما پرد. بعداً حرکت میکنه که نقاب پوشه. چی معنا میکنه نقاب پوشیدن تو؟ بعد یعنی که جای حادثه را نظارت میکنه از نزد کامera دور میشوه. پیش از اونی که خودش الکای نشان دادگی بود گشته میآید با یک چیزی در دستش با مثل بوتلکه، البته که این دفعه باشه نقابش میپوشه و حرکت میکنه که توسط همین اشیا در شیشگی را بشکنه. البته که این در درآمدگاه این با آزادی نمیشکنه. بعد حرکت نوبرارش میفهمه که هیچ کار کرده نمیتونه و از جای حادثه غیب میزنه. لیکن مشکلی در آن هست که حتی از عهده همین غیب زدن هم نمیبره. یعنی که یک سامبلوخی دیگه میخره و بعد غیب میزنه.
бисёриҳо медонанд дар бораи ғоратгарои мағозаҳо ки дар интернет пуранд видеоҳои ин одамо бештар ӯ ашёҳоеро ғорат мекунанд ки ҳангоми дар баршон кардан намоён набоша. Ин ғоратгари дига боша мехоҳад ки бензопила ғорат кунад. медонед бензопила чанд қадаре? Крафонда тоқат накардам. як қисми бензопиларо дар бурукш медозад, як қисми дигаро дар таи футболкаш. шӯхӣ накардаистам бардор, марҳамат кадр дар назди шумо тамошо кунед. Ва ҳамаи корро коргарои мағоза мебинанша, ҳаракати ғайриоддию ҷолибу беақлонаи ин шахса дида аз қафош назорат мекунанд ки мебарояд ба истгоҳ, менишинад дар як дучархае ки ҳамуро ҳам ғорат кардагия мехоҳад аз ҷои ҳодиса ғайб занад. Лекин мутаассифона барои ғоратгар хушбахтона барои мағозадор ӯро дастгир мекунанд. чӣ гуна ки дар пеш гап задем, барои якчанд ниқоби ғоратгарое ки на он қадар бобарор буд, якеш дар сараш ҷо нагирифт, дигареш ҳеҷ фоидаш накард, самбулоқӣ хурд. ғоратгари навбатӣ боша мехоҳад ки каме тағйир бута бо крутой боша, истифода мекуна ниқоби Дарт Вейдера. Ба мисли ғоратгарои пешина ҳам иам вориди мағоза мешава бениқоб. яъне ки мақсади асосии ниқоб оне ҳастае ки руд намоён набошад дар камера. ман намедонам барои чӣ хотир ино ҳамин чира ривоя намекунанд. барои он хотире ки дар барномаи ман баафтан албатта. баъдан ниқоба мепӯша. лекин дар инҷа бо як мушкили дигар буд ки баъд як чанд лаҳза ниқоба мегира. барои чӣ? барои он хотири мефаҳмад ки чапана духтаиша. бой сар медозад. ҳамин гуна ҳаракатҳои нобарор якчанд маротиба мекунад ки як маротибаш басанда буд барои ӯро дастгир кардан, чунки ҳамаи корҳои нобарории ӯ назди камераи назоратӣ буд. як гап ҳастае ки мегӯянд якумаш ки ғорат накун, дуюмаш ки агар кардӣ ҳам мисли момаҷону лангули миллион будист. не надиздем бародаро. ранги во нашин. ранги инаи ғоратгари навбатӣ ҳам нашин. И дар муқоиса аз ино як мағозаеро интихоб мекунанд ки бо даҳаво софкунои электронӣ мефурӯшанд. яъне ки дар инҷа пули калон нест дар кассаш. чӣ гунае ки худи кассир баъдан мега ҳамон вақт дар кассаш $100 буде. хай фикр мекунем ки гап дар сари аминае ки аз касса танҳо $100 дастрас кардатонист. лекин не, беақлии ин ғоратгар дар оне ҳастае ки ба ҳами $100 ҳам наздик намешавад. аввалан ба мисли моделвориам хе меоя, изи дасти худша дар мемонад ҳангоми дара кушодан. назди кассир шида мехоҳад ки тапончаша тарафи ӯ рост кунад. лекин меафта тапонча. ва ҳаракат мекунад ки ба ҷои коргар гузашта тапончаи худша бигира, лекин аз шиками ғавси ӯ дида ба фикрам ки шиками савдогар камтар буд ва пеш аз ӯ тапончаро савдогар мегирад. ӯ ҳеҷ роҳ дига намеёвад дар ин ҳолат аз ҷои ҳодиса фирор мекунад. ва чӣ гунае ки мебинед ҳангоми аз дар хориҷ шудан ҳатто бурукуш меафтад. о наша хар турси ки майхидам нестай. чӣ гунае ки то ин вақта тамошо карден, ҳама мушкилиҳои ғоратгаро дар оне буда ки ё ниқоби соз надоштанд ё ин ки пӯшида наметонистанд ки дар камераи назоратӣ афтиданд. пас аз инҷа хулоса бароварда мешавад ки ҷинояткор бояд ҷойеро интихоб кунад ки камераи назоратӣ надошта бошад. бале мантиқӣ мешид агар ки ҷинояткоре ки дар бораш гап мезанем чунин мекард. лекин ин ҷинояткор тамоман баръакс мекунад. ҳамин қадар баръаксе ки мехоҳад ғорат кунад. медонем куҷора? бале, угадат кардем аз тарзи гапзанӣ ман. мағозаеро ки камераҳои назоратӣ мефурӯшад. ба ғайр аз камераи назоратӣ дига ҳичи намефурӯшад. ду ғоратгаре ки мехостанд ин мағозаро ғорат кунанд, камераҳои назоратӣ аз 17 тараф камерашон мекунанд. ҳаракатшона аз 17 тараф. ин гуна камера дар ягон намуд студияи пешрафта ё ки дар ягон кино нестае ки як актёра ё тоест ки дар ҳолати ё ду актёра аз 17 тараф камера кунанд. бронировании шишаҳо, яъне ки шишаҳое ки намешкананд, ҳастанд шишаҳое ки ҳатто
тиршон бизанӣ намегзара. Чӣ гунае ки бисёр одамо фикр мекунанд, намедонам аз чӣ хотир, мумкин аз хотири филмҳо фикр мекунанд ки ин гуна шишаҳо танҳо дар мошинҳо истифода бурда мешавад. Не бародар, ин гуна шишаҳо дар биноҳо ҳам истифода бурда мешавад. Фақат фарқиятшон дар он аст аз шишаҳои оддие ки ино қиматанд. Бизнесмене ки имконият дорад, албатта чунин шиша истифода мекунад дар ягон бинои макони бизнеси худаш. Ва ғоратгари навбатии мо мехоҳад ворид як ресторане шавад ки чунин шиша дошт. Ва яроқи ӯ яроқу ташвишон не, балки кирпич буд. Лекин фарқияти ин кирпич аз дигар кирпичҳо дар оне ҳастае ки ин кирпича бераҳм шай. Акун шумо фаҳмидем ки чӣ гап мешавад. дӯстон, фикр ҳақиқатаи худтонро дар комментария дастнавис кунен. лайк монданро барои дастгирии барномаҳо фаромӯш накунен. вақтҳои охир дестам чӣ гунае ки бехиштеги нашоти лайк мондан. лайки шумо барномаро ҳифз мекунад вуҷуд доштанша. барномаҳое ки дастгирии хуб нашава ман хатчон мезанам дӯсто. агар ягон барномаи ман хуб дастгирӣ нашавад дар YouTube, ман покза мегзарам веб канал мепартонтом дар YouTube тоха. Так что бинед, бехишӣ накунед. видеоҳои наве ки дар рӯи экрани шумо баромадагият тамошо карданашро фаромӯш накунед. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.